Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kamonyi ko iki gicamunsi kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Gacurabwenge hashyinguwe umugabo w'imyaka 40 y'amavuko ukekwaho kwicwa n'inyama z'inka bataburuye bakazirya. Bivuze ngo ni kwa kundi veterineri aza agapima inka akahava bayishyinguye. Bivuze yuko uyu mugabo yataburuye ino nka arayirya, akekwaho yuko rero yaba yishwe na zino nyama z'inka yariye. Ni mu gihe ibi ngibi byabaye ku itariki zisaga 5 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Ibi byabereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge. Bivuze ngo rero uyu musore yishwe n'izi nyama z'inka bataburuye, noneho umuhango wo kumushyingura wakozwe n'inzego zishinzwe ubuzima hirindwa yuko hagira abandi bantu bahandurira cyangwa babigenderamo. None amakuru yacu nanone reka tuyagaruke tuyerekeze mu karere ka Rusizi. Hari abaturage babangamiwe na bagenzi babo. Bivuze yuko rero ino nkuru kugira ngo nyibabwire mubanze mwifate ku munwa mwumirwe gusa kuko nanjye numiwe. Bivuze yuko mu murenge wa Rusizi abaturage babangamiwe na bagenzi babo batagira imisarane. Bivuga yuko rero ibi nibikomeza gutya ndetse bazandura indwara ziturutse mu mwanda. Birakaza ndagatora umushi. Iyi ni incamake y'amakuru rero ngiye kubageza amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wihangane ukore subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Je mugiye kubana rero nitwa Kidasamura urw'inkuru tubakora rugakonkoma, ariko amakuru yacu turayahera mu karere ka Kamonyi aho habereye ibintu biteye ubwoba. Mu karere ka Kamonyi kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Gacurabwenge hashyinguwe umugabo w'imyaka 40 y'amavuko bishinzwa ko cyangwa akekwaho kuba urupfu rwe rwatewe n'inyama yataburuye z'inka. Ubwo veterineri yazaga gushyingura inka kwa ko nyine ifite inka yipfisha bagahamagara veterineri yasize ino nka bayishyinguye. Uyu mugabo rero ari mu bariye izi nyama bataburuye, akaba rero yapfuye, ndetse bikaba ari ibintu bibabaje cyane, byababaje abantu benshi. Noneho umuhango wo gushyingura uyu mugabo wakozwe n'inzego zishinzwe ubuzima kugira ngo hataza kugira undi muntu uhandurira. Ariko se banyarwandakazi mwemeretse gatayenda hano hantu nanjye mbanze nyuzemo ngira ibintu bike yari yenda nivugira, ariko ni iby'ingenzi. Nimba veterineri aje agapima inka akavuga yuko ino nka itagomba kuribwa igomba gushyingurwa, wowe ugaca ku ruhande iyi nka ukayitaburura ukayirya, ubumva nta kibazo ufite. Nimba veterineri we ubwe ku giti cyavuze ngo iyi nka muyishyingure, noneho yamara kurenga umutaru iyi nka mukayitaburura mukayirya, bivuze ko rero urupfu rwanyu rimwe muba mwizize. Bivuze yuko rero kandi uwiyishe bajya bavuga yuko ataririrwa. Rero nawe utazakora iri kosa, niyo mpamvu mba nafashe na video kugira ngo nyibabwire cyangwa iyi video cyangwa amakuru nyabasangize hatazagira undi muntu n'umwe ukora ikosa nk'iri ngiri, kuba veterineri yaza akavuga ngo iri tungo ryipfishije ntago mugomba kurirya, kuko mujye mufata umwanzuro yuko mutagomba kurirya. Ibyo mbabwira ni ukuri. Reka rero amakuru yacu turekeze mu karere ka Rusizi. Hari abaturage babangamiwe na bagenzi babo batuye mu bice bitandukanye mu karere ka Rusizi badafite ubwiherero, ku buryo hari impungenge ko bazandura indwara ziturutse mu mwanda. Bivuze ko rero ahangaha twagerageje kubaza umuyobozi w'akagari, ariko yatubwiye ngo tubibaze mudugudu wo hasi, kubera ko ibingibi yakakwiye kuba abikemura kuba abaturage badafite ubwiherero, yenda bagakoresha umuganda rusange kugira ngo bacukure ubwiherero bw'abaturage. Gusa twabajije gitifu yatwohereza kuri mudugudu umva kuntu yatubwiye. Mudugudu yatubwiye ngo rero iyi misarani y'abano baturage yuzuye vuba, nta n'icyumweru gishije iyi misarani yuzuye, ariko bari gushakisha uburyo ki babacukurira andi matuwareti kugira ngo habashwe kwirinda no kurinda bagenzi babo cyangwa izi ndwara zose zandurira mu mwanda. Bivuze ko rero nge mwarimo muri kumwe mwino nkuru cyangwa ngiye mwumvaga nabagezaga inkuru nitwa Kidasamura. Ariko ikindi, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ihangane ukore subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Gukora subscribe usaga hato bivuze ko
ko wowe wakoze subscribe uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Hagati aho ngaho njye mwari muri kumwe mw'ino nkuru, nitwa Urenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku mazina ya Kidasamura. Iyi ni TV 1 na Radio 1 mu gihugu cy'u Rwanda.